Никого. Vardır. Denir. Я не видно, что ли? Вот. М? У меня ведь пара сейчас в прямом эфире. Народа нет так пока. Вот 2 человека есть уже. Четыре человека. Азер чуток. Двенадцать человек сразу. Ну что ж, исәнмесез, достар, всех приветствуем на... Hayırlı kişiler, kaderli dostlarım. Сегодня 5 июля. Пожалуйста, можно звук убавить? Рахмет. Звук убавьте, пожалуйста. Рахмет. Достар, сегодня 5 июля. Всех приветствуем на 18-летие Маманом. Как нас слышно, как нас видно, пожалуйста, отпишитесь. Пожалуйста, отпишитесь. Те, кто с нами, 15 человек уже. Азер чуток отстроим. Напишите, пожалуйста, как видно, как слышно. Как у вас дела? Очень большой у нас перерыв был. Без бек сағындық, достар, сіз сағынғансыздар ма, жоқтар ма? Как всегда у меня эфир начинается не с этих слов. То, что мы по вам соскучились. А как вы? Отзовитесь, пожалуйста. Пока что-то комментарий. Все, хайырлы кишлер сізге. Сәлемдермісіз, достар? Әйтуімізше, бүгін әнемнің туған күні. Һәм шушы туған күнні біз сіздің белән үткәрергә булдык. Все яхшы, тавышыгыз яхшы ишетелә. Зур рәхмәт һеҙгә. Что-то не могу настроиться, диләр. Что такое? Что не можете настроиться? В чем проблема? Нас нормально видно, мы, дуслар? Угу. 21 человек уже. Ой, как быстро вы собираетесь вообще. Круто, сағынғансыз, дуслар, да, действительно. Біз сізні сағынған кебек, сіз де сағынғансыз бізні. Не ішлер бітіріп ятасыз, дуслар? Бақшада. Бізде шулай деп ойладық та енді. Бақша, наверное, бақша эшләре. Я думаю, лайки куда нажимать диләр. Хайырлы кишләр, кызлар, сәлам Нефтекамдан. Розапа, привет, Розапа. Привет, Роза. Привет, лайки привет. Куда нажимать? Ну, лайки, я даже не знаю, как это у вас высвечивается, конечно. На верхнем углу у нас сколько человек написано и лайки. Рядышком. Пальчик вверх. Сәлем Пермнан, Мүсфира апа. Мүсфира апа түгел, Мүсфира ғүмір бейрәмін туған күнің білән Роза апа пишет. Рәхмәт. Сәлем Нижневартовскийдан. Достар, әлі кімдер бізге присоединяются. Бүгін маманың туған күні. Һәм біз сіздің білән шушы кеше бізге булдық. Исәнмесез. Бейіп. Рәхәтләнеп, жырлап, бейіп, действительно. Күңелле итеп бейрәм бізне үткәргә булдық. Сіздің білен бірге. Қызлар бек матурсыз, молодцы дегенде. Әйдә, давай жырлап жіберейік те біріне, достар, вы пока собирайтесь. Күпме қарасында қарап тоймай, идел бойы қайынларына. Onlar жетеклешіп яланaya, шығар төсле идел ярына. Мен яратам сізме кардәшләрне, хөрмәт иткән кебек ярата. Шуңа күрә сезгә багышланган, йөрәк җырларына яңгырата. Мен яратам сізме кардәшләрне, хөрмәт иткән кебек ярата. Шуңа күрә сезгә багышланган, йөрәк җырларына яңгырата. Рәхәт бирә минем күңелгә, белмим күпме туры килер икән, туган ярым буйлап йөрергә.
bağlanalı yıllar buzulmuşa Munsulatıp duraymenler Munsu imenler ne yirgelerge Nezik bilir jilek yiyenler Min koyaşka tabanı Güller arasında ilerlerge Ülenlerge görüp yuvalar Eğer oydan ayrılıraka Alıp gitsen olma yolları Koyun şovlağında işitemin Tuğan yakның sünmez yılları Min yaratan sizne kardeşlerini Hürmet etken kebek yaratan Şuna göre sizge bağışlangan Yürek jırlarını yangratan Şuna göre sizge bağışlangan Yürek jırlarını yangratan Gündelikki жер өзүбүздүн жаш жактагы жырларны сизге бүлөк этерге болдук, кадірлі достарыбыз. В честь приветствия нашего, в честь нашего долгого расставания, всех нас все больше и больше, дослар. Ну что, читаем. Крепкого здоровья и счастья, Резеда Бунькова пишет сиңа. Спасибо. Туган күнің белән Нәсфирә, бәхетле булыгыз. С днем рождения вам. Желаю самого лучшего здоровья, счастья, долгой жизни, пишет. Привет, Набутрабыз, вы супер, Вильдан пишет. Привет. Привет, привет. Сені туган күнің белән котлап, иң изге яқты матур теләкләре. Безне юллыйбыз көчле, рухлы һәм кешелекле, юмарт һәм ярдәмчел, бәхетле һәм сәламәт бул, диләр сиңа. Челябинск смотрит. Здравствуйте, Челябинск. Минем город бит, минем туган ягым. Очень приятно. Сәлам туган күнегез белән. Сезне исәнлек, саулык, уңышлар сезгә. Рәфис абый пишне Сәфрәпа, туган күнең белән чын күңелдән котлыйбыз дигән. Рәхмәт апкаем, рәхмәт Рәфис. Эшләр күп булса да, бер дә узгармаган. Үзгәрмәгәнсез. Сез молодцы дигәннәр. Бакчада ятабыз без, бакчада. Эшләр күп. Үзгәрмәдек дип инде. Үзгәрдек инде чутак. Эшләр күп, действительно, без тоже вот думали, проводить, не проводить, проводить, не проводить. А все-таки кешеләрнең бит инде хәзер менә бакча вакыты башланды. Шуңа күрә ярый инде без әйтәбез. Сагынганнар язалар, ютубка кая югалдыгыз сез дип сообщениялар язалар. Шуңа күрә инде бүген сезгә бәйрәм итеп, үзебезнең бәйрәм, бергә бәйрәм итәргә булдык. Дуслар, шуңа күрә языгыз, безгә бик рәхәт сезнең язганыгыз. Без Қартаямынысың йөрәк маңғайлар сырланса да Үтті яшьлек юләрлек дип жырларда жырланса да Қартаямынысың йөрәк маңғайлар сырланса да Үтті яшьлек юләрлек дип жырларда жырланса да Mühabbet yaşları dediler bulmağın terkini dedim Mühabbetsiz yaşap bulmayı Qartaygan günlerde de Qartayamınısın yürek Mangaylar sırlansa da Üttü yaşlık yürlerlik Bir jırlarda jırlansa da Qartayamınısın yürek Mangaylar sırlansa da Üttü yaşlık yürlerlik Bir jırlarda jırlansa da Jırlarda jırlansa da Jırlarda jırlansa da Bu düptürüs bir jır
Kızlarım, dostlarım, şuşulay bit. 18'de xoman, mangaylar sırlansa da, yürek bit xoman 18'de tibe. Шо? Шо, қортаясы келмей дегенде. А вот самое главное, не стареть душой. Шолай бит достар. Да, Эйме, өзіңнің еш туясың екен демек сенің саулығың да шәп болашақ, кейфің да шәп болашақ. Шолай бит. Так, читаем дальше. Мисфира, туған күнігіз білән сізні бәхет, сәлеметлік, зор оңышлар тілейбіз. Рахмет. Приветлар, эх, молодцы. Бу мин Марсель. Марсельдің туған күнің білән құтлыйбыз. Инде біз сізні яратабыз дегенлер. Рахмет. Біз де сізні яратабыз. Шул хәтле матур жырлыйсыз. Флюра Пермь деген. Здравствуйте, Пермь. Очень приятно. Очень приятно. Рахмет, бик зор рахмет. Зор рахмет сізге, достар. Давайте дальше пишем. Общаемся. Сіз нелер ішлер бітресіз. Давайте пообщаемся тоже, как у вас проходит лето. Загорать етесіз ме? Қойларға бардығыз су кірерге. Может, кто-то уже съездил куда-нибудь, а то на бүтін сюда хазір Сочиға Анапаға ринулі. Может быть, бәлки сізде барғансыздар, или біздің Сочи білән Анапа боқшағына мол. Әйдәгіз шушы турында сөйләшіп алайық, достар. Жырлыйбыз мы, мам? Жырлыйбыз, достар. Жырлыйбыз, Алла берса жырлыйбыз. Чё поем? Давай син. Мен пою, да? Давай. Итак, достар, помните, мен в прошлом эфире говорила про Красную книгу. Ретро-жырларға набылған Красная книга. Менә біз аны izlәп таптық. Закладкалар қойдық, специально кеше махсус рәвештә утырдық. Самые любимые песни, давайте, самые такие топовые 80-х годах, 90-х годах, которые самые популярные были. Шушы жырларны барысында искә төшерергә тырыштык һәм инде калган жырларда кемнәр нинди жырлар сұраған, шушы жырларны біз тоже жырларға тырышырбыз. Әзерләргә тырыштык. Өлгергәнчә булыр инде, дуслар, яме? Әйдәгез, киттек. Башыңның қарылғаны қаралары, башыңның қаралары, қарылғаны қаралары. Біз айрылмадық, язмышлар аралады. Біз айрылмадық, язмышлар аралады. Күзләреңнән сөрен алдым, сине бик шуны сизенәдем. Киттек кайы тарафларга, утырып караватларга, киттең кайы тарафларга. Сагышларымнан нишләрмен, килми сәлем хатларга. Сагышларымнан нишләрмен, килми сәлем хатларга. Başımı saldım sallarga, şayqaldım yılğanlarda. Başımı saldım sallarga, şayqaldım yılğanlarda. Ayrılğaş yengil tugul, yaşarga dünyalarda. Ayrılğaş yengil tugul, yaşarga dünyalarda. Менә шунысы дөрес әйме, дуслар, яшәргә бигрәк авыр аягылса, әйме? Менә без сездән күпме үттәрез последнего эфира? 1 мая у нас, по-моему, эфир был, әйме? Менә без аерылып тордык сездән. Июль. 2 месяца, получается, у нас эфиров не было 2 месяца. Менә без вообще сагындык инде.
Нык кыйын болды ойырылып тұрғаш. Но, келмей сәлем хатларда деп айта алмайбыз, әйнімі? Сәлем хатлар келіп тұрды, қашан деп тұрдық. Зор рахмет сізге. Достар, бізге бик нык рахмет. Сіз шулай язып тұрғаш. Ну что, читаем сообщение. Так. Емлі жейге тағын бір ем үстіп, сен келгенсің яқты дүнияға. Жейлер сеңа матурлық та берген, яғымлы сен, ақыры шуңа да дегенлер сеңа. Рахмет. Бик матур шиғыр. Розали Валиулин пишет, туған күнігіз білен құтлым, сізге сәлеметлік, ғайлә бәқіт тілеймін. Рахмет, омин, рахмет. Дальше идем туған күнігіз менен ай йылғаһы кеүек ұлын ғүмер, һаулыҡта, шатлыҡта йәшәргә яҙған афарин. Беҙ һәр ваҡыт һеҙҙе тыңлайбыҙ. Ҙур рәхмәт һеҙгә. Мәңге йәш был ҡартаймаҙыр дә. Ышанып бөтә алмайым, мин сезне туры эфирҙа ҡарап ултырам. Тазалыҡ, бәхет, зур уңышлар телим. Орехова Зуева. Ох ты, здравствуйте. Сейчас, все в эфире, прерывается, Дуслар. Так, дорогая Мусфера, поздравляю вас с днем рождения, желаем вам счастья, здоровья, спасибо, что этот день проводите с нами. Спасибо. Хочу отправить вам на подарочек и цветочки. Как это можно сделать, Дуслар? Дуслар, как с того эфира мы тоже также организовали, Инда, потому что просили, кто знал, что у нас сегодня праздник будет. Также у нас прикреплено оста, я надеюсь, видно? Надеюсь, видно, на цветочке написано и номер. Это как бы не обязаловка, Инда, опять-таки говорю, как и в прошлом эфире, но, в общем, по желанию, как хотите. Дальше идем, Дуслар. Оралашик, туғанлашик, кунакларға йөрішик, жырың рәхим итеп. Так, жырың рәхим итеп. Так, оңламадық сообщение ұзын, Дуслар. Кек көңілді бүгін берем, юқ сәбәп бұйғырға, кересінше туды сәбәп біргелеп жиылырға. Розапа бүгін мұнда. Сен бүгін шағире дұстайым. Просто. Шағире, молодец. Рахмет, Роза. Так, дальше идем. Исәмісіз қайырлы кешлер, Люба Александрова. О, самысыз. Мүсірі жанықайым, туған күнің білән сізіңа исәнлік, саулық, ғайлә. Рахмет, Люба, рахмет, татарилар. Зор рахмет сізге. Қазанлар, рахмет. Еділ бит, ул, кең бит, ул, тирән бит, ул, жырын жырлағыз әлі. Жырларбыз. Жұмға ерін, плиз. Жұмға ерін. Жұмға ки, матур ки. Туған күніңіз білән Мусфера, тазалық, шатлық, ғайлә бәқіті тұрмышығызда зор уңышлар тілейміз. Рахмет сізге. Әйдек, жырлай тұрабыз. Что поем? Окей?
diler, birisi kanlı yeşillik ömür, birisi geldi yar diler. Birisi onun yeşillik ömür, birisi geldi yar diler. Birisi onun yeşillik ömür, birisi geldi yar diler. Зур рахмат, Ирина Ахмедшина, за подарок вам. Спасибо вам большое. Благодарим вас. Дуслар, дальше идем. С днем рождения, всех благ вам и вашей семье. Рамиль, Сочи, дегенер. Сочи. Очень приятно, Сочи. Так. Зур рахмат сізге, дуслар, зур рахмат. Рахмет, қадірлі достарым, рахмет. Чуток жарко, конечно, тут. Iyi. Su içken sayın. Исте, дуслар, исте. Чуток сегодня жарко. Ну что ж. Что, идем дальше? Что поем? Матрюшка? Матрюшка, я не помню, жила там Микен, Лёх Микен тоже одна из любимых моих песен. Matruşkeler, gitken matruşkeler, Yıraklardan ölgen, jibergen. Matruşkeler gitken matruşkeler, Tuğan kırlarında sağınıdan uyşanılan kız paraşım sizge tübelgen eydi güşemina medrüşkeler elgemen yeytergen Рахмет. Что, идем дальше? Сообщений нет. Дуслар, сіз біздің білем ол? Вы пишите, что ли? Нихаллерде сіз деп сұрадым бет. Чем занимаетесь? У нас начались енді, наконец-то, үйден шығара башладылар бет енді бізді. Біз үйде жататын дейші. Да, давай. Біз үйде біз деп бет енді все переживали, дуслар, наконец-то вышли. Не знаю, надолго или нет, но однако же давайте будем радоваться тому, что сейчас происходит. Қазір, дуслар, уже концертларыбыз башланды, банкетлар башланды, рахатланып мәжлислер үткәрәбез, Аллага шүкер, әлеге вакытта. Очень много писали сообщений. В принципе, вы можете писать в любых соцсетях насчет банкетов и насчет выступления на банкетах. Инде мама бит инде белеугезчә банкетларга йөри. Мин алып барам. Шуңа күрә, дуслар, әгәр дә сорауларыгыз булса, личный сообщениеларга, личный сообщениеларга языгыз, без сезгә җавапларын кайтарырбыз.
Кызлар, сізні на большую сцену пора выпускать. Флёра, Пермь, молодцы дегенler. Зор рахмет сізге, зор рахмет. Ну, действительно, такие эфирларда затрагивали же тему по поводу того, что, а если мы к вам в город приедем, вы нам соберете большой зал? Да, ну, алла берса, может быть, возможно и такое. Соберем dediler. Соберем дидлярение. Какие города, какие районы соберем дидлер, без шунда первым делом пойдем. Поэтому давайте организовывайте нам, пожалуйста, народ, так скажем. Пенсионерлар как пенсия алаларды, шуша вакытта біз сізге зайын титербіз dediler. Шуша вакытта Сіздің ауылда һәм шәһәрләрдә кайсы вакытта пенсионерлар пенсия алалар? Сіз безгә в личку яме, если что. Все, поем дальше. Достар, маманың туган көне, кемнәр только присоединились. Маманың бүген 18 яшы, картаямын соң йөрәк дип җырлады, картаймый диде. Вот еще. Спасибо вам большое за подарки, достар. Зор рәхмәт сезгә. Да, номер прикреплен, номер долгий скал, yazalар. Номер прикреплен внизу, на цветочке написан. Это тоже по желанию, достар, в честь дня рождения. Если у кого-то есть желание, пожалуйста, мы не против. Если нет желания, то мы тоже не против. А мы поем дальше. Айдай, скидка. Bakın beyler dostunu bulsun diyenler var dostlarım sizin bile birge pişkeni körgenler var dostlarım sizin bile birge pişkeni körgenler köngeli türlerimde var dostlarıma bitsiz yem verip kırışıp minimi kırmışlarıma bitsiz yem verip kırışıp minimi kırmışlarıma eski dost yüz yolada olmaştırmaz dilerim girdiyseler utka girem sınalgan dostlarım girdiyseler utka girem sınalgan dostlarım köngeli türlerimde varın dostlarıma bitsiz yem verip kırışıp minimi kırmışlarıma bitsiz yem verip kırışıp minimi kırmışlarıma Yolunuzda Siberi'den dostlar şeşek beyleme Şırlı büyükleri butik baldağı ömürleme Şırlı büyükleri butik baldağı ömürlerime Köngeli türlerinde varın dostlarıma bitsiz yem girip kırmışıp minimi kırmışlarıma bitsiz yem girip kırmışıp minimi kırmışlarıma köngeli türlerimde varın dostlarıma bitsiz yem girip kırmışıp minimi kırmışlarıma bitsiz yem girip kırmışıp minimi kırmışlarıma Hoppa! Mında biyiler meşkilip bakmıyorum bizim bile neyme? Hazır Biysiz mi dostlar? Потом бейтебіз сізді, ема? Потом бейген смайликлар жібересіз бізге, ема? Хәбі сізді бейтебіз. Анан роликлар ясыйбыз. Нет, действительно, вы можете снимать, отправлять куда-нибудь нам в соцсети, брежерге, контактам, одноклассникам, мамаға, ема? Или мы сделаем отличный ролик, если хотите попасть к нам на канал на ютубе. Айдагыз, достар, отправляйте, пожалуйста. Можете куда-нибудь в WhatsApp, если номер знаете имя. Так, достар, кеттік дальше.
Исполните свою песню Гүзел Бәгърем деген, Бергенем деген. Ой, дуслар, зур рахмет. Я даже не думала, что такой популярностью будет пользоваться песня. Мен эфир сайын жырлай башлан. Зур рахмет сізлер, дуслар. Ошадымы сізге, дуслар? Меңа ошады инде білмейм. Меңа бүтін еврошей, меңа бүтін жырышей. Зур рахмет сізге за такие отклики, за такие комментарии. Спасибо, мне очень приятно, очень приятно. Так, мен сұрап язған едік, аралашық, туғанлашып, қонақларға ерешік, жырын сұрап язған. Илгиз, құтлым, бар үйректен. Илгиз, рахмет, онда жырны білмейбіз бей, Давлет шын, Илгиз. Илгиз Давлет шын. Онда жырны білмей үшін, Бергенем деген жырын. Эльвира Гильванов язған. Зор рахмет сізге, Эльвира. Зор рахмет. Ну, может, споем еще, әлі пока вақыт бар әлі. Так, ох, нишек шеп дегендер. Хәзер, дуслар, бейбіз ямен бүтінігізді смайлик жібересіз, или потом видео жібересіз ямен. Смайлик та жіберегіз, видео да жіберегіз. Потом сделаем большой ролик. Бүгін сенің туған күнің. Розапа бүгін прям нейінді, поэтесса у нас. Рахмет, Розапа. Бүгін сенің туған күнің, сен дүнияға келген күнгемле жейді бейрем ясап, нешік туа білгенсің деген. Нешік туа білгенсің шулай айтып, жейді яуған лесен яңғыр, күзін атқан шешет сен, ем істеп тұрмышыбызға дүнияға нұр шешесің деген. Ой, рахмет, зор рахмет, Розапа. Зор рахмет. Что еще поем? Бүгін білеуші бетіндеймі, такой у нас ретро такой эфир. Әйттім, әймі кімдер көрген. Вот это вот знаменитая красная книга. Біз аны обожаем, әймі мам. Онда бүттін жырлары да бар. Дрежер, ұнытылып кетсе. Она причем очень старинная, мен даже покажу, қарағыз. Вот я тут маленькая была, все исчеркала, көрінем екен, yok екен, білмеймін. Все исчеркано, поэтому она прям вот такая... Все прошло, имя и медные трубы, огни и воды. Все, пока вопросов нет. Қайтам язлары қайтқаны, шымыр шешекілері атқаны. Көңілімдегі шымыр тислері, ешлігімнің қайнар тислері. Шымыр шешегінің ислері, қадірлетті yazғы kişlerini, soyların işe eğlendi. Biri gelip şımırt bileme, şımırt şeşeğinin isleri, Kadriyetti yazdı kişlerini, soyların işe eğlendi. Biri gelip şımırt bileme. Çeşekleri geliste, uçraşasıydın işikte. Kaytsaydı şuşağı eylene, şımırt çeşeğine beylene. Şımırt çeşeğinin isleri, kadriyetti yazdı kişlerini, soyların işe eğlendi. Biri gelip şımırt beyleme, şımırt şeşeğinin isleri, kadriyetti yazdı kişlerini, soyların işe eğlendi. Biri gelip şımırt beyleme. Kullarında şımırt beyleme, yazmışım sina beyleme. Şımırt şeşeğine isiler,
Hatırladı yazlı kişlerini su boyların işe eğlendi. Biri gelip şımır bilemi şımır çeşeğinin isleri hatırladı yazlı kişlerini su boyların işe eğlendi. Biri gelip şımırdı beylemi biri gelip şımırdı beylemi biri gelip şımırdı beylemi. Так, Нагашада деген Эльвира Гильванова. Зур рахмет сізге, зур рахмет, достар, очень приятно. Полную версию можете у меня ВКонтакте найти, если хотите, если есть желание. А то сұрақ жазғандар я қойдан табырға болады. У меня ВКонтакте есть полная версия моей песни, енді шуны сөйлеймін. Дальше идем. Молодцы дегендер, молодцы. Зур рахмет сізге. Матур жер, шынапта матур жер, шушы ретро жерлар, бик матурлар. Еще яратқан артистің жырласа, міне меңа қой бір жыр, может, ұшамасқа еме. А яратқан артист жырласа, шойда кетейінді, потом шуны үшер ойлар бойы тыңлап берейім. Рахатлайм. Меня шумуртну тоже, когда Тухватуллин спел, мен прям уже, прям до дыр инде слушала ее. Матур жер деген. Хазір Мүсфира Дустайын деп yazған, сіз хазір әлі шықты. Потом укарман. Ладно, кіргеш. Так, сообщений пока нет. Угу, сообщений пока нет. Азряк подвисает, по-моему, да, Дуслар, эфир? Угу. Зависает, Мадуслар, ответьте, пожалуйста. Нормально слышно нас? Нормально видно, ма? А то бізде еленіп тек тұра ол қой бір шақта. И непонятно, біз в эфире или... Угу. Да, подвисает, видимо, когда вам звонят. Нет, нам не звонят на вот этот гаджет, с которым мы ведем, обычно не звонят, как бы. Это, наверное, за счет того, что, может быть, мощности как-то не хватает, бельмим. Бельмим пока. Пока бельмим екен. Не знаем, к сожалению, Дуслар, гафу и тыгзинды, что так происходит, яма. Ну, вот так вот происходит, так скажем. Другой возможности нет. Дуслар, меня гадеттегіше туған күнге қонақлар келе бетін, дейбі ма? Эйме, бізге қонақлар келді ме будет? Келді. Нормально? Ага. Дуслар, как-то раз в эфире у нас спрашивали. Римапа Андреевна бөтінікіздай білесіз бетін, дейме? Аның жырлары тоже бізде ютубта бар каналында. Давно добавили, вживую хотим послушать. Ладно, Аллай берсе спою тогда, спасибо. Римапаның жырлары бик көп бар ютубта. Хэм, бірсінде эфирда писали нам, вот бы классно было бы, если бы телепортировать Риму дегеннер, ейме. Дуслар, в день рождения случаются чудеса, и поэтому Рима потелепортировалась к нам сегодня, и bizne demek маманы поздравить терге келдейме. Оның недавно ғана юбилей болды. Римапаның тоже недавно на юбилей было бітті, поэтому вы тоже ее можете поздравить, параллельно с мамой можете поздравлять. Вот. И Римапа. Дед Мороз деп кышкырган Римапа деп кышкырайт мекен. Достар, һәм Римапа үзенең әлбәттә инде творческий подарокларын алып килде, күчтәнәчләрен алып килде һәм сезгә җырларын җырлап ишеттерәчәк. Достар, давайте встречаем бурными аплодисментами Рима Андреевну. Уступаю свое место. Сәммесез. Хәерле кичләр, дуслар. Достымны менә ерак араларына якын айтып, котларга килдем. Туган көне белән матур. Сиңа достым, тазалык, озын гомер, гел шушлай милай матур булып. Гел менә шушы тамашачыларыңның, дусларыңның күңелләрен күтәреп, шушындый озын гомерләр яшәп яссын сиңарга. Амин. Туган көннәрең күңелле булсын менә. Рәхмәт. Көтмәгәндә шулай очрашырга туры килде. Шушы нәй белән
Papam bilen Jiznem yaşıl, Jizne'nin ismi, familiyası Aleksandrov, Valeri Mikhailovich. Onu da kutlaysam kile. Onun da bugün doğan günü. Onukları, balaları bilen oturdular. Zdravit ettik, zvayan ettik, yetiştik. Şundan Jizne'sine de matur doğan günün bilen isenlik, sağlık, uzun ömür. Balalarının, onuklarının iyiliklerin, izgiliklerin görüp, Lübaba bilen muhabbette matur etip yaşauğuzni dileybiz. Hızır indi bizden şerlarımızla yırlar kursettiririz. Bu jarna indi bizge burayda yaşauşu, buray rayonunda yaşauşu, özü bizning dostumuz var. Osiya Lukmanova. Lukmanova ул бик матур шигырьләр яза. Менә ул безгә шушы шын дуслар дигән шигырьне язып бирде дә, гүзәл инде аңа музыка көй язды. Менә без хәзер аны сезгә ишеттереп үтәбез. Шикәле. Bizne şaştırdı yazılışlar, hürmetine yana kıstama. Benim bizning uçraşular, yan isteysen seni denetlemem. Küngelim bilen seni taptım, mutluda dostlar yüreğime. Eydeli cırlık yakını dostum, şın dost barlığı turunda. Eydeli cırlık yakını dostum, şın dost barlığı turunda. Şuraşular uzi bir jer gibi, matur sözleri biz tercih kabılar. Küngelim bilen seni taptım, mutluda dostlar yüreğimde. Eydeli jarlık yakına dostum, şın dost varlığı doğranda. Eydeli jarlık yakına dostum, şın dost varlığı doğranda. Dostlar bulsa şunday dostlarım bulsun, bizning do'stlik gibi şın dostlar. Bayramlarda bizini uchrashtirsin, yaqinlashib turarlarni jirmonlar. Ko'nglim bilan seni topdim, mumto'da do'stlar yuragimda. Eydeli jarliq yaqini do'stim, şın dostlarga to'rinda. Eydeli jarliq yaqini do'stim, şın dostlarga to'rinda. Şın dostlarga to'rinda. Тонны не тора қалдық. Ничего страшного, технически неправильно чуть-чуть бывает. Гармон көп болғаш, Гармонлар көп болғаш, останма қайсысы екен білінмейді тігісі міне қазір. Шулай былай инде ул дуслар, менә әзрәк тональность туры килми, шуңа күрә әзрәк җыр бозылган кебек була да китә. Сөйләнеп утырайм әле үзем күренмәсәм дә. Тавышым ишетелеп утырсын әле. Просим понять, простить, так скажем, но вот из-за того, что живая музыка все-таки вот так вот происходит. Bigre kavur dostlar seni ortan, yaman oylar oylap kalsa da. Dostlar etken ağır sözlere de bit,
Yürekке от болып қадала, шикет кіші якын болала, ең якын дос дұшман болала. Ауыр шақта сына достар, ең якын дос дұшман болала. Ауыр шақта сына достарыңа, желкенер беті желде сынала. Тұрмыш жолдарында егіламайша, отлар үшін якын дос керек. Жоғалтмағыз якын достарына, андай достар қазір бек сирек. Шекет кіші якын болала, ең якын дос дұшман болала. Ауыр шақта сына достарына, желкенер беті желде сынала. Şikayet kişi yakın bulala, yakın dost düşman bulala. Ağır şakta sına dostlarına, jilkenler beti jilde sınala. Sen ol fakirse gene, dostlar şın dost bulup kalala. Uzun yolda dostlar sınalğanday, jilkenler bit jilde sınala. Şikayet köşe yakın bulala, en yakın dost düşman bulala. Ağır şakta sına dostlarına, şikayet köşe yakın bulala. En yakın dost düşman bulala. Ağır şakta sına dostlarına, jelkenler beti jilde sınala. Ağır şakta sına dostlarına, jelkenler beti jilde sınala. Jelkenler beti jilde sınala. Достар, бек көп яздық занда. Так, сейчас давайте будем смотреть. Қоя, бейсіз мекен, жырлайсыз мекен анда с нами. Что там у вас происходит? Так, тут. Ой, так много написали, достар. Хазер, будем все это поближе пододвину. Угу, так. Угу. Хазер, достар, смотрю, найду, сейчас. Так, было же, скотчу был, да? Давно наберете. Ничего страшного, рахмет сізге деген достар. Чуть-чуть неполадки было алайын, достар. Поймите, пожалуйста. Баяндағына ол тез-тезгіне подбирай тесің де ол. Поймите, пожалуйста. 3 гармон, 3 тональностьта. Har bir жеріне шушы, мұнында китапта yazылып алған жерлер. Китапны көрсеттім толщинасын. Шушының әрбір жерінің надо быть еще тональностью знать, откуда с какой там начинать нужно знать и какая гармошка нужно запоминать. Поэтому у меня зряк что-то сложновато инде. Хәлләремне сорамагыз, елларны санамагыз. Опа жиңгәшәң суруй. Алина Камалова язган. Зряк рисне дигәннәр. Так, Рима дускайбыз, звезда, вот рәхмәт бергә жырлагызчы, таң атқанда жырын дигәннәр. Дуслар, менә уже прошло инде. Мәк шәшәгендә, хәерле кишләр, привет, Муська апа, туган көнең белән сезгә тазалык, байлык, Илнара абый яза. Дуслар, менә маманың племянниклары бик күп бит инде, племянницалар бит, аны Муська апа дип йөртәләр. Шуңа күрә аптырамагыз. Маның исеме шундый бик җиңел түгел бит инде. Кешеләр, чтобы не запоминать, просто или тетя Маша дип әйтәләр аңа, или Муська апа диләр. Исем бит инде бик кошмарлырак. Шуңа күрә ничек туры килә шулай. Ну, мин аңлыйм барсында. Нәрсә дисәләр дә аңлыйм. Ох, молодец, что приехала, Рима. Очень радостно и приятно, когда есть такие друзья. Я рада за вашу дружбу. Рәхмәт сезгә, Флюра Кирим диләр. Рәхмәт. Да, действительно, дуслар. Такую дружбу нужно беречь.
Сібірден қойты бит ол. Мына Эх, виснет, туған күніңіз прячем көңілден. Я даже не знаю, в какой момент у нас виснет, достар. Все, дальше поем. Қойтамауылыма шығам ұрама Әлейінді yoğlay ауылым Қызлар жырлағанын гармон ойнағанын Неге соң ишетемей құлағым Инеде тарихы булған Гүріліп тұрған ұрам Күкірегіме сыймый сағышым Туған ауылыма Күңелсіз жағыма Қойтарыңыз гармон Туған ауылыма Күңелсіз жағына Қойтарыңыз гармон Шишмені қаратым Жаны кіріп тигелі туған елге Жырлашып қалай әлі бірге Еді тарихы бұлған Гүріліп тұрған ұрам Күкерегіме сыймый сағышым Туған ауылыма Күңелсіз жағына Қойтарыңыз гармон Туған ауылыма Күңелсіз жағына Қойтарыңыз гармон тауышым Қойтарыңыз гармон тауышым Бик матур жыр шулай бит. Мына қазір ауылда гармон юк бит инде, уйнаушылар да юк. Кеш белән шулай чыгып утырадыр капка төпләрендә. Безнең урамда бик күп гармончылар иде, мин генә түгел. Гел кызлар уйный, күбесе кызлар уйныйлар иде. Егетләр тыңлый. Егетләр тыңлап утыралар, җырлый идек бергә. Күбесе кызлар уйныйлар безнең урамда. Безнең авылда җыр-моң кич булса, җыр-моңнан аерылмый иде. Һәр вакытта гармон тавышы иде. Шуңа күрә, как елканы көтеп кенә торалар безне. Күршеләр, апалар. Круто. Рәхәт булган диджей, диджей не нужны. Рәхәт гармон алдың киттең. Молодцы. Күңелле утырадыр. Короче, бесполезно просить песню дигәннәр. Резида Бунькова. Резида ханым, без бүген әзерләнгән җырларны гына җырлыйбыз һәм если мы эту песню не знаем, мы не можем же ее исполнить.
Поэтому гафу итегез инде, дуслар, бүтін жырларын жырлап бітіріп болмай. Шуңа күрә прошу вас с пониманием отнестись к нам тоже. Бигерәк матур кич бу. Жырлатасыз да, бийтәсез дә сез кызлар. Бу жырга җылап та алдым, Флора Пермь дигән. Җылап та алдым дигән шушы жырга. Ну, бик матур жыр. Талы рәссам сорыйлар. Талы рәссам. Яра, уни кайда жырлый хатты. Әйе. Талы беләсең? Әйе. Син беләсең. Талы бересе, талы бересе, талы бересе, талларда. Талы бересе, талы бересе, талы бересе, талларда. Сандуға шынайтып сойра сүйген ярым байларда. Сандуға шынайтып сойра сүйген ярым байларда. Sandığa koşasıma ipekle güllerim. Sandığa koşasıma ipekle güllerim. Senin yanına varım koyda her günde güllerim. Senin yanına varım koyda her günde güllerim. Вот sizge bağışladık Rüstem dostumuz. Bilgen jырларын жырлаймыз, достар, білмегендеріне ғафу етіңіз инде никак. Потому что, ну, все равно это не то будет. Бар ерларығыз шул тиклем, бар ерларығызда шул тиклем тыңлап тойып болмай. Рахметлер яусын güzel достым, менің смс-ларны оқымайсыз, әнегізде 5-ші мәртебе қатладым деген. Достар, тоже, пожалуйста, с пониманием отнеситесь. Я же могу не увидеть, это же может проскочить, понимаете? Мен бетте Юрий оқымай утыра дейіп ойлай көрмеңіз. Бик матур мұңлы жыр дегендер. Мисфира туғаным Мензира Хазипова. Туған күнің құтлы болсын, Флорид белән тату тормышта гүзәлнең уңышларына сөенеп, шулай ямлы, мұңлы итеп рәхәт яшәргә язсын. Мензилә апа. Рәхмәт, Мензилә апа, рәхмәт, бик зур рәхмәт. Рәхмәт. Рәхәтләр семьягызга, туган көнең белән дускаем диләр. Зур рәхмәт сезгә. Еще bir матур жыр бар. Это пока бейте тұр. Так, достар, смайлики отправляем танцевальные. Можем видео записывать. Әзірәк сілкініп алды. Сіз, надеюсь, вы танцуете, утанцевались анда, достар. Надеюсь. Поэтому язынайсыздар. Менә тағым бір жыр бар. Аны Илсия Бадриддинова жырлай, әлі. А так вообще она ретро песня. Синне уйлап янам. Идеңіз бірге, достар, жырлаймыз. Идеңіз мен асықыз әлі. Жейләуләрдә туғай, туғайларда турғай, җилләргә дә каршы бара алмый. Жейләуләрдә туғай, туғайларда турғай, Роза апа молодец, кулларын җилләрдә. Сине уйлап
uylap yanam ikilimisin haman Günümüzü sine tabalmay Seni uylap yanam ikilimisin haman Günümüzü sine tabalmay Var ormanla dağlar, şişme şımla bağlar Jilgü şeyde onun bağışı Var ormanla dağlar, şişme şımla bağlar Jilgü şeyde onun bağışı Vağı pek gider bigen sağışı Şulsularda şınalar Ağıp gider mi gezası Jellevlerde tuğay Tuğaylarda turgay Kanatların jilpi jillerge Jeylevlerde tuğay Tuğaylarda turgay Kanatların jilpi jillerge Seni uylap yanam Nikilmisin haman Günillerin senin günlerde Seni uylap yanam Günillerin senin günlerde Günlerin senin günlerde Bu жерін таныдық мы, достар? Вот мында бийлер, молодцы. Вот это супер, все танцуют, молодцы, какие вы молодцы. Мында Роза апа бийген, Эльвира Гильванова тақмақлар ете бийген. Эх, сама біздікілер баса, дейм, молодец, Эльвира. Ханым, Роза апа хлопает нам, лайки ставят. Туған күніңіз білеміз, Сфера апа, бұрайдан Рәзина дегендер. Рахмет. Сіз супер молодцы дегендер, достар, молодцы. Зор рахмет біздің білен бірге болғаныңыз үшін, достар. На одной волне молодцы. Жырлайсыз да, бейсіз да, бүлеклерді жіберіп тұрасыз. И рахмет, достар, нам очень-очень приятно. Біз де жырлайбыз, сіздің білен бірге шатлық сандуғашлары дегендер. Зор рахмет сізге. Зор рахмет. Мы очень рады, что вы с нами, достар, жырлайсыз да, бейсіз да, жылап та аласыз. В принципе, для этого мы и живем, шулай бит, достар, и радоваться, и матур шартлар болған. Шуңа көре ауыл урамнарын еске алып жылап та алдық, әзірек бейіп та алдық. Қазір что поем? Benim garanttanım indi bu. Bir günlük minutta varsın da umutta gileli yanıma. Bir güne minutta varsın da umutta gileli yanıma. Biliriz mi? Yağmur parasın, kıyaştay parasın, sağıştan erini gel canıma. Yağmur parasın, kıyaştay parasın, sağıştan erini gel canıma. Ayılarda yürümedim, Sivat'in görmedim, Gülsina dolpundur
hislerim Bayılarda yürümedim Sina din görmedim Gel sina talpındı hislerim Seni benim şatlığım Tırmaşım ayağım Yıldızsın gönlüm türünde Seni benim şatlığım Tırmaşım ayağım Yıldızsın gönlüm türünde Bir kısımlar koysam da Başında Buranın yüreğim türünde Yüreğim türünde Hey 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 Bir kısımla koysan da Başında Buranın yüreğim türünde Bir kısımla koysan da Başında Buranın yüreğim türünde Buranın yüreğim türünde Тағы бик матур жыр. Bu жыр вообще енді менің One Love. Шушы самый-самый любимыйым. Шуның күйін ишітсем енді все. Бітті, бір нәрсе керекмей. Так, жырлайбыз сіздің білеміз, сандуғашлар. Bir генемді, пожалуйста, жырлайын дегендер. Ой, рахмет, енді все, жырлайым, алла берсе бүгін жырлайым еще. Так, сейчас, молодцы, спасибо большое вам. Көңілі алтын кішінің беремі де көңілі, күнде өткересі келіп тұра туған күніңні дегендер. Роза апа. Ей, Роза апа, біздер рахаттанып күнде өткеріп тұрмайық ол. Туған күнде өзіңні де мақтысы келіп тұра. Мақтап тұрмайым, шәптілігіңні барысы да біліп тұра дегендер. Білесіз бі достар? Или әйтсіңдер все-таки шәптілігін? Неге бүгін бізде тумадық екен деп жырларға ғына қола бит ул, Роза. Так, идем дальше. Güzel досқайым қырыңдай күтіп ал, бәхіт сиңа. Досқайым қырыңдай күтіп ал, келіп жетер сенің еркең бәхіт сиңа дегендер. Ай, рахмет. Зор рахмет. Мүсфира, туған күнің білен тазалық, бәхітлі ұзын ғұмырлер сиңа. Молодцы қызлар дегендер. Зор рахмет, қызлар. Зор рахмет құтлауларыңызға. Deyip өзімді поздравлять еткендер кілгеймі. Как будто мен рахмет деп отырам. Так, давай мен пока выйду, можно? Сен что-нибудь споешь? Я давай, айда. Hazır dostlar, чуть-чуть у меня чуть-чуть перерыв-то и bir генем. Не, кім Алина сұрадым әлі, хәлілерімді сұрамағыз. Хәлілерімді сұрамағыз, yıllarını sanamағыз. Күтті ортая білмейірек, хәлілерімді оңлай олған достар була бітсерек. Ғымыр кезіме жетсімді ортая білмейірек, хәлілерімді оңлай олған достар була бітсерек. Қиын шоқлар болсаларда Йоман ойламағыз. Ізге ниет біләл жүрсем Оңғылыр юлларығыз. Бір күреші бір ғүмірлі Жыласыз жан әрітті. Бірге шоқның қадірді біліп Өмірлер өтек кейді. Хәлләремне сұрамағыз, yıllarını sanamағыз. Күттір дейіп яшимелі,
Yaşımını sıramağız Jırlabızdı minim gümür Sizinin bilen bir gelip Kalbilerge diletseniz Yüreğizle gelip Jırlabızdı minim gümür Sizinin bilen bir gelip Kalbilerge diletseniz Yüreğizle gelip Kalbilerge diletseniz Yüreğizle gelip Молодец. Hoppa. Alina işittin mi? Alina bizning jingeshi yok. Değil mi? Alina же просила. Alina, bizning senin cingeşen benimki. Bizning jingeshi diyor etkendi. Mama bilen benim jingeşiyim diyor. Benimki senin cingeşen. Alina işittiniz mi? Bizdekiler. Вы тут? Вы с нами? Вы тут? Так. Aha, buldu. Benim sırağını işittiniz mi? Rahmet degenler kimdir? Нәрседер işitkenбиз. Endi видать. Oňlamadyk dostlar, сообщение kızdı. Oňlamadyk. Kimsin yazganın? İlgiz Davletçin. Bayanda Bayanda yaxşı tanıyın degen. Ol bit İlgiz bit bayanda oynayıp. Şöyle mi? İlgiz oynaysan İlgiz. bit. No birer oturabız ali Allah birse yarıma. Sen bayanda, min гармонда. Вот у нас же уже, мы практикуем да, телепортацию, видите? У нас уже телепортируются кишилер, дуслар, поэтому кімдер анда жырчылар, баянчылар, гармончылар уже әзірленіп тұрғыз телепортация, ма? Не? Қабіргенен. Оқып біттің да? Құяшлы күн тілейм сеңа, Роза Пайымбе. Құяшлы күн тілейм сеңа, достым, бұлытларым қуып, бұлытларны қуып, таратып, яшигәлі олда ғүмір барда, яқын достар болып, яратып, рәхмәт болғаның үшін, достым, бірге болық деген Роза Пайым. Роза Пайым, рәхмәт. Конечно, бірге болабыз Allah берсе. Қайдан ғана таба, шындай матур сөздер, Роза Пайым. Улы шағире. Шул, менә бездә, знаете, неталантливых людей вообще в окружении нет, әйме. Юк, инде юк. Берсе жырлый, берсе бей, берсе шпагатка утыра, берсе колесо эшлейм. У кого что? У всех свой һөнәр. Мин менә жырлар язам. Шул первый мой опыт был, да, чтобы и... Ёх, манса первый булмады. Первый опыт был, может, если кто ВКонтакте у меня есть, первый опыт, где написала мин и сүзләрен, и музыкасын Тимур Рамазанның жыры «Яна йөрәк» дигән жыр. Ишеткәнегез бардырмы, юктырмы, білмейм, дуслар. Радиода әле, по-моему, ротацияга берилгән ул. Ишеткәнегез булса, очень приятно. Это мой первый опыт был, где я написала и слова, и музыку. Инде бер генә бу икенче жыр булды. Шуңа күрә Sizge işittirem indi kızlar. Daha da bir tapkır sizin sorularınız boyunca мне очень приятно. Поэтому поем? Haydi. Күкрәгемдә янган утны тиккезем генә берем. Elime үтеп кердең назлы карашың белән, назлы карашың белән. Бер генә төшләрдә сине күрәм. Бер генә төшләрдә сине күрәм. Утларга салган яратсам Dırmında seni jırmında sen sinekti bir yüreğim Düşlerime zinhar kürme Önümde girek üzüm Yağınlı nazlı sözüm Bir günüm Düşlerde seni görem Otlarga sağlamı yaratsam çiğneğim Bir günem Düşlerde seni görem Otlarga sağlamı yaratsam
Рахмет деген Эльвира. Я думала, вы уже ушли, Эльвира. Рахмет деген Эльфисаба пишет. Супер. Хәлләремне сорамагызга, по-моему, Эльфисаба янда больше всех лайков поставил. Сесленде яраткан жери. Кара килиннең дә яраткан жери булып чыкты. Вообще все любят, оказывается, мында. Бүтән дәүләтчеләр династиясы шушы җырны яраталар. Я тут с вами деген Эльвира. Очень приятно. Я думала, вы уже ушли. Я думаю, неужели ишетмәячәк? Сезнең җырлаган җырны мин теләгән идем, ә сез җырладыгыз. Вот рәхмәт, Мисфира, кызың молодец, бәхет. Вот супер синең җырың дигән. Все понятно. Мин теләгән җырны җырладыгыз, шуңа күрә рәхмәт дигән Илгиз Давлетшин. Илгиз Давлетшин, готовьтесь к телепортации яма в следующий раз. Ай, Афарин, матур башкарасың инде гүзәл. Зур рәхмәт. Зур рәхмәт. Тоже непонятно немного. Менә җырны язам да, мин непонятный диапазонга язам, әле вокалистлар өчен. И потом сузасың непонятно как. Непонятно как петь, әле кемнәр өчен язып бетерәм дә. Потом үзем җырлаганда кыенрак әзрәк җырларга. Еще гармонны подбирать надо, считать. Әйдә, сөйлә бер нәрсә. Күп сөйләдем, по-моему. Что поем? Что поем? Знакома песня, Дуслав? Нихәли ким гармончыбыз Гашык булган үземә Гармон уйнарга танытып Карап тора үземә Дөньясын онытып кире Уйлап кел миңа хутта Кичә гармонын оныткан Концертка килгән чакта Әйтәм инде иркем деймен Гел мине уйлап йөрмә Гел мине уйлап йөреп син Концертны эзләп күрмә Үзе яшькене булса да Хәтере юк иркеңне Онытмаса ярар иде Миңа гашык икәнен Бәгърем гармоныңның ялтыр исә дәфтәре Гармоны да үзе кебек баса җырга дәфтәре Кызлар күңеле җилкетеп ялтырап басып тора Эчендә магнит бар иде Өзене тартып тора Tartıp tıra Özünü tartıp tıra Озакка хәтлек тырнаган юк ише җырны. Бик матур. По-любому магниты вардыр, әйме? По-любому магниты вардыр. Гармонның магниты бар, шуның өчен яраталар гармонны. Вот язалар, бар дөньяны онытып карап утырам рәхәтләнеп. Потому что безнең магнит бар, дуслар. Гармонда да үзебездә дә бар магнит. Әйе. Так, Афарин, Маштур башкарасың инде гүзәл. Очень нравится, как вы поете песню. Спасибо. Туган көнең белән котлыйбыз. Яңыш авылыннан Мәҗит белән Гөлсинә. Знаем, да, таких? Белән Гөлсинә. Бар дөньяны онытып карап утырам рәхәтләнеп. Афарин, Флера Пермь. Зур рәхмәт сезгә. Зур рәхмәт сезгә, Пермьнәр. Тагын бер җыр бар еще, тоже бер ретро. Белмидисең әле. Беләсезме, дуслар, шуны? Әйдәгез бергәләшеп җырлыйбыз. Бер көн янына килде. Тон туры киләме? Белмидисең әле. Yok, высоковато. Беләбез дигәннәр. Эльвира. Ой, давайте да. Самый активный буган Эльвира у нас прям. Я прям вас чувствую.
Білебіз білғаш, достар, бірге жырлайбыз. Не забыли, да, если что, если хотите, то или если будете отправлять, можем организовать такое общее видео с нашими подписчиками. Потом еще, ладно, потом он сам bir gün yanıma geldin, yaratamın bittiydin, yandırma yürek keyifli gülütesin bittiğinde. Bilmelisin böyle, görmelisin böyle, özünsüz derime geçtim de sizmelisin böyle. Bilmelisin böyle, görmelisin böyle, özünsüz derime geçtim de sizmelisin böyle. Sevip yürülerimle, patlak yürülerimle, seni kurgeç yolda sulamatları. Görmelisin böyle, bilmelisin böyle, özünsüz elime geçtim de siz miydisin böyle. Bilmelisin böyle, görmelisin böyle, özünsüz elime geçtim de siz miydisin böyle. Jirjilege başı deyip bağlanışa halim yok, kişi bizni söyler deyip yarım taşla halim yok. Siz miydisin böyle, bilmelisin böyle, özünsüz elime geçtim de siz miydisin böyle. Bilmelisin böyle, görmelisin böyle, özünsüz elime geçtim de siz miydisin böyle. Özünsüz elime geçtim de siz miydisin böyle. Bitti. Все. Мана такой красивый жир болды ғой. Такой красивый жир. Менің видеолар көп Мүсфирапа білән жырлар деген. Бей Мүсфирапа білән жырлар түгілінді ол. Получается, знаете, как? Yok, to'xta, Elvira yozadi. Ну бар, мен бит аларда не Так. Оказывается, Эльвира же у нас не. Ол өзі гитарада уни. Гитарада уни, Вот, я же жырлы. Матур жырлы. Я же говорю, у нас нет неталантливых подписчиков и друзей. Менә һәрберсе беренинди шөгыльгә не. Шөгыль остасы, әйме шулай бит достар. Мамасының юбилейында булды. Вот, достар. Эльвира, бергә Можем- үткәнбез бит. Можем вообще, знаете, как организовать? Менә Эльвираның видеолары бар әйме. Бүтән төрле. Без, конечно, бүгенгә берәр сорау подготовить итербез дигәнек, бәлки икенче юлы новая волна башланмаса инде, әгәр дә кирсенчә киргә безне өйгә бикләп куймасалар, чуть-чуть. Достар, хәзер бүләк әзерләгәнек, конечно, мама белән, әйме, чтобы офлайн пойти поздравить. Но менә шундый подковырчатый крутой гына бер сорау таба алмадык. Бәлки киләсе эфирга аны әзерләп куярбыз. Һәм безнең бүләгебез шушы була, дуслар. Әлегә түгел ул, киләсе эфирга ала бирсә, дай бог, чтобы шушылай офлайн встречаться итәргә безнең мөмкинчелегебез булса. Приехать на банкет сезнең мәҗлесегезгә, туган көнегезгәме, туйыгызгамы, юбилейгызгамы, һәм әнием сезне котлап үтәчәк, һәм офлайн менә үзе килеп котлаячак. Һәм бүтін жерге барып булмый бит инде. Хәзер менә безнең монда Италияга хәтле подписчикларыбыз бар бит инде. Италияга хәтле каралар, Италияга хәтле бара алмыйбыз бит инде, әйме. В пределах 100 километров от Уфы мы, например, готовы приехать были бы. Но, дуслар, будем крутой какой-нибудь вопрос, связанный с мамой, искать и связанные с прямыми эфирами, которые были до этого. Поэтому, дуслар, внимательный булыгыз. Бәлки дә сезнең берәр бәйрәмегезгә килеп котлап китергә булачак, әйе, дуслар. Алла бирсә, менә хәзер бәйрәмнәр башланды, Аллага шөкер. Тагы да әйтеп үтәм, дуслар. Чөнки сораулар килә, һәм котлаулар турында тагы да сораулар килә. YouTube'та әнинең, безнең котлаулар рубрикасы бар бит инде, әйме. Шуңа күрә, дуслар, языгыз, сорауларыгыз булса языгыз, ато аңламыйнча утырган кешеләр бар, по-моему. Без сезгә виш тулысынча бүтән җавапны тулысынча бирербез. Һәм банк әниемәме, бәлки үземәме, мин сездә булсам инде.
Шоңғырау. Опять көп сөйледім, Болды. Что поем? Юллар күтер мені. 1,5 часа прошло? Туқта, давай почитаем, подожди. Давай. Ага. Достар, к финалу приближаемся, 1,5 часа уже доходит. Шуңа күрә последние песни хәзер прозвучат. Видеолар күп дигән Эльвира. Бик сирәк көннәрем кала аларны җырларын тыңламаган чаклар. Илгиз Давлетшин пишет, бик сирәк көннәрем кала аларны җырларын тыңламаган чаклар. Тыңлай, Илгиз тыңлай. Үзе баянда уйнагач, ул бит өйрәнә, әле өйрәнеп кенә килә әле. Миңа кушылып уйнай, җырлай, Илгизем. Ай, молодцы. Молодец. Молодцы вы. Эльвира пишет, минем тоже хобби гына ул гитара дигән. Ничего страшного. Менә сезгә хобби утыра. Вот, Матур пожалуйста. җырлый ул, Эльвира матур җырлый, матур уйный. Мунир Мунавиров пишет, Мәсәлә, сине гомер бәйрәм белән, туган көнең белән тәбрик итәм, оныкларың белән дә җырлап утырырга язсын. Амин, шулай булсын. Җәлилдән Мунир абыегыз. Рәхмәт. Рәхмәт сезгә, амин, шулай булсын. Шулай булсын. Булырга тиеш инде ул. Без, оныкшыкларда еракка китмәс инде, ул шушында гына утырырлар бер җирдә җырлап, биеп. Алина Камалова танцульки отправляет монда. Наконец-то, мин әйтәм, әле Алина ишетмәгән микән дигән. Яңадан җырлый иде Эй, ишеткән булсаң. Без әйтәбез әле Алина ишетмәгән, яңадан собрались уже. Yok, нормально, все нормально. Тукта, давай какую-нибудь еще одну споем. Последнюю. Дуслар, две последние песни поем, да? Ирдә буран калган. Әйме? Тонтуп киләме? Ирдә буран, кичтә буран, мамык шәлеңне уран шул, мамык шәлеңне уран. Киген күрсәм дә җаным бәгърем үзен күргәндәй була. Киген күрсәм дә җаным бәгърем үзен күргәндәй була. Yausa күремен, шул каралар яуса күремен. Сездән башка ем таба алмыйм, җаным бәгърем яман сулап йөрүмен. Сездән башка ем таба алмыйм, җаным бәгърем яман сулап йөрүмен. Тишек алдымда йөрүмен, карлар яр яуса керемен. Сездән башка ем таба алмыйм, җаным бәгърем яман сулап йөрүмен. Сездән башка ем таба алмыйм, җаным бәгърем яман сулап йөрүмен. Дим бер шаны, карлар яра бу йөрәгем, миллиона шул бу йөрәгем, миллиона. Бу йөрәгем белеп яна, яным бәгърем концерт азагына табан. Бу йөрәгем белеп яна, яным бәгърем концертыбыз азагына килеп маташа. Иртә буран, кичтә буран, мамык шәлеңне уран, шул мамык шәлеңне уран. Киген киемен күрсәм дә җаным бәгърем йөзен күргәндәй була. Киген киемен күрсәм дә җаным бәгърем үзен күргәндәй була. Болды. Мансы бетте. Так, хәзер сүзләрен табам да, сезнең сообщениеларыгызны укыйбыз да, дуслар. И последняя песня инде бүгенгә. Просим понять, простить. Безнең кунаклар. Тусовка монда. Эх, мама, ты знаешь? Тукта, давай укыйбыз.
Алина мында бии жырлый. Алина бии жырлый. Молодец, с днем рождения. Сені құтлап жиылған ең якын достарың. Да. Ең якын туғаннарың, достарың да шақырғансың. Өзің көк болғаннарың. Өзің көк болғаннарға Алик Канымалова жырлай. Хаман бей. Матур, біз сізні яратабыз, Марселя. Эльвира Гильванова, зор рахмет сізге, рахатленіп тыңлап, жырлап бейдік. Флюра, бик зор рахмет сізге, бигрәк тә шәп булды бұл концерт, тағы да туған күні. Флюра, Пермь. Рахмет сізге де исемлік саулықлар ғана тілеймін, қадірлі Зор достарым. рахмет сізге. Хәзер мене теге модный кітаптан табабыз да. Бір келемін, Kırılar aşağı öter, orada mini yanarım, şak buladı küter. Varır yolum bir gün basu kırılar aşağı öter, orada mini yanarım, şak buladı küter. Yumuş gidenler yolsuzlara tebrik kaldım varsa, koytırışın kıydım. Varam sizden savullaşın, yollar gider, mine jırlar gider, şuna gider. Oy yarıl sizden girek ağır ağır gider. Yollar gider, mine jırlar gider, şuna gider. Oy yarıl sizden girek ağır ağır gider. Sizden bir gerek ağır iken. Ну что ж, достар, ауыр болса да. Ну, всем рахмет, кызлар, пишут, машут. Спасибо всем большое. Бүкін шулай көңілледір сен болғанға, бұл дүнияда шулай яқтыдыр сен болғанға, бүтін жихан шатланғандыр сен туғанға, терекке қаршақ берем сен болғанда бек матур итіп отырдық деп язар Розаға. Зор рахмет, достар, біздің білем болғаныңыз үшін. Біз сізні бек сағынып күттік шушы ұшырашуны. Зор рахмет сізге, кімдер келген? Рахмет. Бақша вақытында, актив вақытында біздің білем болғаныңыз үшін, шушы вақытыңызны біздің үшін білгеніңіз үшін зор рахмет сізге. Тағы да Алла берса ұшырашулар насип болсын. Онлайн ғана түгіл, офлайн да болсын. Достар, шуңа көре біз һәр вақыт бейләніште шалдыраттығыз, яз Менә хәзер Аллага шөкер, ишекләр ачылды, наконец-то өйдән чыгара башладылар. Шуңа күрә офлайнда очрашулар мөмкин. Без сезнең белән очрашуга бик шат булачак. Без һәм булдык та бүген әйме. Маманың туган көнендә килгәнегез өчен бик зур рәхмәт сезгә. Безнең белән Бүләкләрегез өчен, чәчкәләрегез өчен бик зур рәхмәт, кадерле дусларым. Сезгә дә исәнлек, саулыклар гына телибез. Зур рәхмәт сезгә. Сау булыгыз. Киләсе очрашканга тиктем.